Ngihlala nawe lapha baba kunjani igama umbani? Igama loEzra Maseko. Israel Maseko. Yeah. Yebo Maseko. Sikulangalela uthiwa likaZibuse Independence Day usalikhumbula? Kakhulu ka-1980. Ubona njani wawungaphi wena? Ngikhona apha emhlabeni. Okhona emhlabeni. Usukhulile. Ngikhona apha losisigaba. Okay, wawusebenza? Ngisebenza yini? Swachiya. Nganza umsebenzi lutho. Isikhathi sona sakho lesangathola uZibuse sasinjani? Well, ungathi sasiphakathi kwaso. Akulanto ungayitsho ukuthi ngathi sasiyisikhathi sakhona laso. Okuqondane la. Ansasisuka ngaphansi sasuka Smith. 1986 kuma nokhuza. Kuma bani? Suka kuRhodesia. Sabuya kuRhodesia ku-Southern Rhodesia. Khathesi sikuZimbabwe. Injani iZimbabwe? Well, iZimbabwe iright ifuna ukuthi ilungiswe nje kuhle. Iright. Kodwa nxa ukhangela isikhathi eliphila ngaso phela lakathesi isiphi esasingcono? Mntanami Sibanda. Ngenzeka alibani ukuthi ngisaphila ngisazibonele emehlweni ngathi ngakutshela manje oba senginje so Usabona. Ukhuluma khona nje ukukhuluma kuphela ukuthi ngibona unjani ugqoke njani inkani. Kodwa phela nxa ukhangela ubunzima obukhona bunjani kathesi? Dala kwalo bunzima obunje. Singathi babukhona ukuthi into yayikungakhanyi nxa ukuthi imisebenzi yayimnengi. Imisebenzi yayingakhathazi. Kuyini ongathi ukulungiswa kuleli lizwe kathesi ufuna kulungiswe wena? Ukuthi abantu bahlale phansi babe ndawonye. Yikuthi kulunga ilizwe. Wena okuhlupha kakhulu ofisa kuyini? Ngiyangufisa kakhulu ukuthi abantu abamanyane. Babe ndawonye. Ungazi kwaba lokubandlululana. Wena usileminyaka emingaki? Yes. Wena uleminyaka emingaki? Umnyaka nje 73. Ule 73. 92 ngazalwa 1930 mina. So sile 93. Ngide 93. 93. Ngazalwa ngoJune 1930. Ngazalwa ngoJune 1930. So kuthi umnyaka ngibamba 93 years. Uyasifisa isikhathi sakho sakudala lesiya. Uyalifisa isikhathi sakho sakudala ukukhomba ngophakathi. Asazi. Kuyini okukhathazayo kuwe kathi emzimbeni? Amehlo. Amehlo yesambona.